by election opposition lam chakna patni han soila pakhachu phuldum seibial atangin ania kulai nam pabial mi tho ania hei abial tu PCMLA puja dinga kha MNA winang kap lumani chuwang chuan sangkas kwa somriat le pathuma khan by election nei anita a PC party atang chuan candidate ni pokha poison fe angai to ni nun na thapadin ani to a in khati lai khachuan ram noi lam atang khan thuan ron nei ema in thana an support zong ni lo chuan thlin a har le ani chutiang kara chuan ani anun nan lo lak saka a ai o handing han thlan thlin le khachu bial mi puitan po anga mom to lova chuwang chuan opposition party Congress atangin pulian suama adinga chuchuram noi lampoin anron supporta atlingtani hei by election opposition thin namma sakber anin kariam chulo le chuanin sangnile somni pakhata khan serchi biala by election awma achan chu MLA tangamin banwang khania kan reveka khata khanin rampum mipui sukhek le serchi bial mipui rimprima khan khatia MLA tangamin han ban na chan kha thutlinga min pom saklova line at nakha phonin phona tichuan tlantlin kan ni mai pon lowa candidate pangadang an la oma chumite vote bel khom chuan ka vote ka phak lo ni ti khop chuan in bial mi puiten an line at na min en tira hi by election opposition sak lena atum ni na ani clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan bok chewani ole kan hriat theu angin keini mizoram abikin zofa te hi kan zawain abo bang omlovin Christian sakwa kan vuan vek tita ila kan ti sual palani point aswal tamlo tura ngai ta ila kum sang khajaria somko pali tangin Christian sakwa kan vuan tana kum sang khaja ko somko palia Christian kumza kan tinna anniversary kan lo mup to a kum sang ni somni panga kan chuan kai meu chuan Christian kumza som thum pakhata upa kan ni ta der mai tina ani chu ole Christian kumza som thum pakhata upa kan ni ta kan ti to kha amai ro chu kan zalin na kan mangsual ani te che kang chumo kan thu soile kan nun dan ain mil thei tereng reng lo maya corruption ti thumal po hi kan soina arei ta hle mai chu wangin eruk nalaka ka fili mang tia intiam ngai hial khopin keini Christian kumza som thum pakhat lai upate kan om tamai hi keima tiam hian ngun taka kan ngai to awa poimo em kan biak pathian hi aza omin aza thak hle mai mi pui lampo hi belchian kan dol lo tlang ema kan zawaya kan in siam that hi angain apoimo tak zet ani ole tuntruma chuan ka ei ruvel wang ti thupui manga zoram lover thujiak ngainom tak maile bengwa thak zet mai kan ngai thla ho don ani tuna ilo ngai thla ang ZPM MLA ten ka ei ruvel wang tia anin tiam ta thup mai khan MLA kan nei thin tele minister lo ni thin telaka ngai tha tok lo na min siam sak ve hlom via win karing kan rin hel na nem nge tur tingin kumrei lo te chungin an ho sakna punchak thin zia kan mit ngein kan huzui zat thin bok nen hei hian puke eliana fam thu rolum nu pa po anin neya a mei che jok aloraya fate an nei chuan an thil ti achiang mai alom atiang khan kan MLA minister ni thin te kha an ei rulai mu ve kher lo maila an thil nei atanga te in achiang viau ni in alang thung kan ram ma son natura mi puiten na thok tura kan thlan thlin ten ka ei ru velwang ti hial intiam alongai tulta hi alung chiat thak ti lo rual ani lawang roi thena fatu du am fatu rugru mi puite ei ma asa tha le asa tui hon ruk ching ang deu anni tina ani ZPM MLA minister zinga sumle pailama ming hiaw le rin hlel tur po an la om lo ni in alanga hei hi mason ro pui tak zoramin ra bithar akaina ti hial pon soila asul tampui lo via wangle ei rukna
hlem hlet na awanga kan ram hason na tho na tur poisa local ani anga manlo na hian kan ram ati chena sa hle ti asiata mason na tho seletuk thinte ani na lo tura kan ram poisa tam tak manral ani tho thinte hian lung ati oi theimol lova kan ram hian ei ruk na le hlem hlet na hi kan mel malian berle kan than mo bok ani zia kan riat sian tu lawangin MLA minister hausa thur te chu mi puiten kan mudan adang to tlat MLA fan ani na turanga manglo MLA minister engamozat po anom thei hialin arin ombok asiaten an soi ka riat danin Mizorama ai ruk na lemhlet na hi ami khwalo hle ni in an soi kan MLA le minister te hausa zui thin dan te sarkar na thok an hlo phu lova hausa mutur tamlu tukhian sumle paya rin omlo na hian thuk takin kanuna buwa khwar he to hle tin soina aswal lowang tin ami pui mimir mai po hian kan theina zone chawa diklo taka poisa lak lo hi kan shelo vek tlang puya tu nai maya kun na thok tu te so thing sarkarin ali sakna konga po mirin omlo mi engemozat anloin rol man chuni in chu chuan hong thalo tak nein ha taka thokten an tur pha hi apoi tak zetani mithen khaten fiam thuwa an soi thinang hian mizo te siam thana tur chuan khodur maya tok lo tre kangai ta zokhia lani hi tuipo anara fim lo chuan among lam afim theilo an tiang hian kan shroi tu te berachanga dikna le rin omna mutur omlo mai nilova diklo taka mi puite thil tha min ko mutu zok an ni fo ta ka chuan ni aliama tha aliama kum aliam mek chuan kan lo heti zota ani ber om mange kan MLA le minister lo ni to te zinga an ham thatna don phu lova hausa zuita soitur an tama an chen in mai ni lo an huan tham thenga ro pui le man to zuita em soitur riapo kanom cheu nge yang le tuna kan MLA le kan minister ten kai ruvel wang tia mi pui le pathian ma intiam na hi ataka annun pui nge kan ringin kan be sei tlat ani ole khati zong khania zoram lover thule hla angai nomin abengwa thak tak zetani ole apani na tan chuan ZPM party le sarkar na fongchel tu te hian kan ramtana thalo tur kan ti hau lawang tia pulal doma chief ministerin ni somni pani September sang ni somni panga atu soi kha kan ngai thau donani tuna ilongai thang ole voina kan thu pui ber tur chu ka soire de mai thaya Conservation of Forest Amendment Act kan chai loi kha house hu ha toy te ka soya apon lama soina chance kala nei le lova ka soi du a ngon devin longai thla ula soi chon le po theiturin in buat sai ulang kan du ani India ramayan Indian Forest Act sang ka jakwa som ni pasaria kan neya he kan nei masak berani British sarkar min siam sak ani British House to India rama sumdong turin an lo luta an du ber chu India thau so ani so wang chuan he Forest Act po hi Conservation Act ani lawa Forest Act ani tonga India mi puitan le abik takin tribal tetan he Forest Act British sarkar siam hi at havak lo ani this one India law independent India sarkarin kan rama ngote that taka hum hal ani then tur hian keimani kutsuak ngei dan in siam ve te angan tia Conservation of Forest Act India sarkarin asiam ta conservation te chu JF dictionary kan en chuan humna tin aziaka forest humna dan ani forest di chereu na ani lowa la omani lowa a humim na dan zo chu chuni ti kha report ila chu uti kan dia tanga voin thleng hian I helovin chumlo chat lovin khailak ombe lovin Mizoram hian chu dan chu kan mang me kani state kan ni ma atra kan lo man to ani wang state kan ni nuwa po kan chomzel ani chu wang he dan ni a thalo chu ti khati ti kan soingai lo chu mi main tiang chuan dan thazok India sarkarin forest hum halna tur aron siama Mizoram po kan lo mangat ngat ani amaro chu tia kan omlai chuan tien government anti hian Supreme Court akhing ta sang ka ko song ko paruka khan an chaya the Supreme Court chuan
ro arel ta so Supreme Court judgment a chuan forest hi dictionary a in fiang hian thrilfia turani ati top bai ni a dictionary meaning in forest ni mai dictionary in forest ati apiang ka forest ani top then forest pa ngai angte le unclass anti undeclared forest anti zongsong community forest te private ram te sarkar ram te po revenue ram te po avai khan government case no chuan forest ani ta vek mai ni chuan har sana min thlen ta ni emina har sana min thlen dan hi kan soyanga lalai ta to tun thlangin khotinin village safety reserve forest kan nei ni Kohimna reserve kan nei ni tin kan wai meten hum hal te po ne ya community forest te kan ne ya nagarwan tiang te po kan nei ta ni khoi khwa emo khan an Kohimna reserve te kha kho extend nan lo du ta sila ani lo le an khota na thil tangkai rest house emo sakna ne mo engmo danga lo du ta silangin a hela ma zokyan kan forest i sonang lo ti don seng a thei to lo re ani khang zong song kha he government case yanin khami ti ma kan clearance lak zel ngai to a khir zo ta vek mai ni dik tak chuan seloibi haidal project po khu khuti khopare ni to sarkar ma saten clearance an lo la lova wa in thleng yen final clearance kan la nei mi lo an har sa je chu NIT kan frialeng puya sang ni le pakwa tang khan NIT hi kan nei to chuan sarkar ma sahuna tangin clearance an nei thei lova akala vaibel se somni chuang choi turin min titani khai he tiang za kan choi chuanin riruama na don ve tin Delhi katlan thla Minister Bhupender Yadav kazu koma mingai dam maite hey ke ni di diklo pon lova sarkar ma sahun thilania kenin kan torngot he diklove kazu tia kong kan lo da pange tia ti chuan a ho tenen an han dap ngata avai chuan kan ngai dam theingang lo chani enge mo chen hi chin pek ve ngai tin tam tak min ngai dam ta chu vele kan bat songa su kan clear ta vata tuna khuan NIT ko construction te po akal le tran thei to ma kan la le tran ta ni khu kan thalai ten technology technology lampang an sirna turam hun poimo kan nei chunani tuna chuanin abuai taloma su kan buai re mani ten kan rama hian forest ni kan ne ya inner line reserve forest kan ne ya riverine reserve forest kan nei bokani he mi chunga hian tun matang khuwa eng mozat omani aqua in forest sunga hian kan omani inner line kan ko chin hi inang lova kolosip daya inner line 1933 ka churang kaldai meni chumi chunga chung khuwa eng zan ni om tam lutu forest ram chunga hian leilet tam takom huan tam takom sanadir tam takom Congress Sarkar lai NLUP anti lai khan mitam tak he forest area hianin pass an pe bokani chung zong chu abuai vek thei don tani he government case ang chuan khanga khan forest chu ngai nom dan lo ni he khwa hin son turani ileilet hi inei thei to lo min ti ta seng soi thei kan nei to lo kan ta na poi mani chu tiang chuan alo khir zo ta zela tona thintlang lo nei te po ati top dan ngai tuang kan tia thei top kan tia han holding te awang hian kan thintlang lo nei po hi akiam so don ani amaro chu kan zavain chu ti thutin kan ban san theiri lo enge mo chen kan kalpui alangai alo theilo ma se he case ina soida nai chuan thintlang lo kan va don point clearance lak ngai don thlat kho engza tan nge poyang a thalawani hedani tiru tin hanzini langin khotinin engen soi kan kong hi ti vek ani kong tra kan du sulai le sulai pochon min lai sakro
July chuanin agricultural link road kan mamo ti vek ani khang kan mamo zong song kha han ti do ni langin forest clearance la masak zel angaya min per do lok lo zara kumakum aveya silonga kan suya delhi kan suya atopa kan lo chama chu tiang te chuan he case noi chuan engkim mai a har salu tuk 5 mai ni tin tuna hian han holding noya zau policy cluster approach kan han kalpuita hen po hi thingtlang lo nei kan man san theina na kan tini chief minister rubber mission kan neya rubber one po kan ti bel na sadona ni kuwa kan chinga red oil palm kan chinga cocoa te avocado te alaichi te tung te so thing te sap te kan soi seng lawang hen kan sarkar malak na kan kut na thok tu te in tun nun na tu reng a hi rubber mun po han siam don la clearance bin ber le silo sang kan thailo ni ta sela moi thak takani so wang suan he go government case kan tan hian adok sak ngoi ka khria ila tin kan entrepreneurs ten han holding scheme noya engeni processing unit engemo sa tuna hian deal na non thelu to kan ti don tani khoi molaya so thing process na lo siam don ta la kalai ti naram tu rakan clearance lak le angai nga apan na tur kong sial na angai le angai vek donen aboy thakani tin sis kantia special investment zone tuna yan siam kan tuma investment policy thar kan duanga india ram company liante khovela company liante po kanram ta na thatur chu mizoram investment ron ti turin kan ti dona ta chuan ram kan lo pek angaya sumi tur chu tuna hian kan zong meka so po so clearance min pek lo chuan in omjeni lo kan top ani mai akal thailo mania itanagara union civil aviation minister hovin meeting kan juk ne ya ta chuan mizoram chim lama te khosak lama te airport siambel dan tur te kan ngai tua lengpui airport chungchang te kan soya thirtam tak kan soyani tin tui kan khwa khan kha tu ya khan si plane an tia thlona te deu chimi som ni vel chuan theina khamilia trum thei chung te po chu mizorama engtin nge kan ti ve ang ti te kan soya khang zong song kha airport po han siam le donila clearance min per do lo chuan in atop ani mai tin ataka kan ton chu tual poile aidu sol in kar kong khilai kan tuman clearance kan handila Moreland sanctuary atangin boruak melin a buffer zone in KM zone chunga om India in light helo wang min tiani e konga om sar nga sumi chu zo mai don alom kan ti point intizam don alom forest in khoi chadon an ti kan be dong kan to mok mai ni kan ti thelo chu te ni chon helai ta na sum kan lo ro man to hi champhai atanga tual puya tan imang jong meng kan tia ain kara not khobung khwa oma tlo ve an duani tlo ve se kan du sakani ma se not khobung khwa hi buffer zone kem som chunga om a thailo ti le bur men kan tlo thaidon ta lo tu nei ten mamit lama khwan tuidai project kan buai pui me ka kumitlanga khwanin dilyan pui kan siam don ani van ro tu ring tein a chevel khwatan kwan irrigation te water supply te tangka em dona hei po hi clearance kan sual rei ema min delay na sa ani hei yani tuna kyan kan biala kyan mat irrigation project Brahmaputra board nen kan boy puile meka crores somsari pasari senaturani chu Tenzol Peace City tui supply tu tur anianga serchip supply tu tur anianga mat phai zong zong tun ma tui ina a chom phaklo area zong zong irrigation a chom phatur anitani kheng ta khe clearance min pek lo chuanin kan top ringot don tinania thalo khop ani ten pulal te kan MLA zam takhian ngur vapar project aron siama vapar khochungo khian van ruwa tui manga deal siam dan kong anon buat saya ri deal ai khian alian don ani
cho chuan a chevel khopasari champhai huapin tuia chom theidona kum tluanin kum ni chung ro hi sur mia lo ma seng a chom ne don ni chu chan an that je chu ta chuan si plan te po thona te po tum theitura ti kan ril ru kani clearance kan mu the gem ti tu na kan mu ta na ni le tan mai na kan soi ngot theilo wareng te le sai rang in car enga te kan boi re nga te kan konga chiat re kan ti chuan clearance kan mu har ani kan boi ti chuan in forest department hian compensate kan pek chuan ram nei tu kan pe thiang lo ram nei tu te kan pek chuan forest department kan pe thiang lo mun nia kan pe thiang lo pakhat zok zok kan pe ang an tia ram nei tu te pe seng forest in compensate min pe lon te min dal don si forest so ki pe mayang ti seng aram nei tu ten kan lain phal don boxi lo kan bang ang meeting kan suk nei delhi meeting lian tak kan nei ta chuan kan mot minister nen kan thutlanga pani hian min pek sak mai ro tingai naum lo hin ti lo chon che khat point check thei don chung bik lo nang ni point kan in tia angoi vungvunga min phal sak taringot mai ni india ramalom ngai mi lo ni ka entity pania compensate aveve pek kha vai bel sa sang chuang min sang sun sakani khang kan fight chung ka are ni so wa chuan kan kong point na chet phani tu na hianin tu na po khwan kong sira engemo thing han ki te po boi thana kan la to ka thing pakhat ki don la voina kha thing lut na man ka ipek angai kha ringot khai pe ipe don lo kha thing ka kit lo ta la kumen za nge damang anti dai mai ni chuta a lut zong chuan an chuta thing pakhat lut pong poi tam view zel mai ni a khir khop mai chu wang chuan central sarkar point noksak atia he government khesi state sarkar point noksak kantia dan isiam thang he har sanna sutkian nan hian conservation of forest amendment act 2023 hi isiam te anganon tiani khang har sanna zong zong laka kan film na turin kong bidron dap saka central hianin chu amendment act chu aron buat saita ta chuan MNF sarkar lai ani a guideline te engma a rules te kan lamu boxi lova adan ringot han thlir khan kanin lau siak ta apoyang 371 zia kalang kantia apoita klavin kantia eichi do dalang kantia resolution ado dal na tur lungrual takin kan pass ani amaro chu hunalo rea guideline ang kim aron chuan kan han bel chianga he dan hi ama moin kan mamoni himole kan that pui zok ani himole ti kan lo chian ta ka bangin mania khan kan forest minister in resolution mangin aron puluta lungrual takin kan pasa remtilowin omem anti khan pakhat men remtilo antilova speaker po khan lungrual takin pasa ni ta ti adokan kan chumani kha ti chuanin he dan hi engeni kan han lau lai hi exemption lai hi kan lawani ahuap lo tur anti hi kan in soi thaitani ahuap lo tur anti chu pakata chuan line of control ni line of control atanga km za bill chuan clearance la ki harsa turan lo all someday like alak ro se anti ta chu exemption amje chuni exemption ti amje chu forest clearance la harsa lutuk atanga all samzoka ti natura min phal sakna khani mai exemption chu line of control chu khoyangom Pakistan ne na kan inram riaom ahla lutuk mizoram tren lo hlau turin lo ka in anang le chuan line of actual control atang kem za antia chu khoyangom China ne na kan inram riaom ani heta lo in soi thai wak na chi khani lo indo ve taila hela hian barma ne kan kara lua chin ve nei ta se chu line of actual control tem china hian ni omang ti se kasar nen kanin ti boy point status quo kan tia kan om na chin ve kan omang de khwan kha indo na tra lo chuak ania helaya khatiang indo atleng lova line of control kan nei lova line of actual control kan nei bok lo ani
amaro chu international border atangin Bangladesh te Myanmar te Pakistan te China te kan thenom atang hian heta tanga boruak mela kem za chunga hian forest clearance lak har salutukhi om to turanilo anon titani chu exemption om je chuni ti chuan defense atan te polo mamota hey border area development BIDP te po man atangkan ne border hi an ngai poimon India sarkarian tuna hian dasgo anoya border area khuwa zathum somria le pathum kan cheime ka su khwai na amamo ang anei kim nuwa chuan saturate aloni nuwa khodanga kan kai zel dona kong te pon sial dona kantan vekani kan man tang kai tur vek ani ta chuan eng tenge heta hianin anti kan ti chuan linear projects chang ani linear chu line om ta athil kan rin ta kong te po line en ta khami ramzau tak vanei lam ni lovin linear project atang khan kong ani poin kha kong atan le akam tuak lemte engamo mun poimo project poimo lo ni sela khami chung le a chevel lemte zei la kha chumi chin chu exemption pe kani kem zabiala khan avai exemption an pe ani ngotlo chung linear projects anti te chu kongpui te ni ta kongpui chu kan ma mo ngoi kan fria rail kong te ni ya gas le oil pipeline te ni ya power transmission line te ni ya cholo le chuan strategic security and public utilities van tlang in ma mo thil khang te khan ni ta ni chu kan tang kai pui dan chu kan fria a hey rail kong kan nei ta ni heta tang hian tenzol PCT tur hi rail kong hi ti phele ni se ti in railway minister nen kan soya chuan tunen malak mek ania chuta chuan forest clearance kan ma mole don ni he amendment aknoya hian national strategic importance a linear project ka min puan sakru kan tianga forest clearance kan lak angai don to lo ni all samtani khakha chuchunga tinge kan du lo lak mena chuwang chuan heng te hi keimani tan kan development tan kan do kan mi puiten an mamo ngoi ni highway te kan mamo a kan sarkar tir khan silchar lama buai changa kan buai to lo nan Bangladesh in sil suri thleng kong puiron sial chok vek to a khumi nena institute khwan sil suri rot ko itiveang kan tia vaibel se zachuang kan dani emi tan hianin kan han ti dona dam pasang chuari atangin buffer zone boruak mela te km som chunga om antia clearance min pedu reng lovani an khir je chu ta kan forest department ten thei top choma se khut an pu te lama har sana kan tok le tlat zela kong om sa rengania enge tinge kan ti point in lai zau don alom koi molai lai alignment te po thak thlengin du mai theya chu wan chun athiang lo an ti tatlat maya chuan poisa te po kan lo da lak lo to si khulai kong pui ko kan ngai poi mo em kan hun lai hian an tlang man se kan du ngoi ani a silcha lama tra bung ron lan lu dai chuan ni atlom zo ko vek don le ngala chu central sarkara he amendment manghian linear project ka min puan sakro kan juktia exemption min ron pe fel der to tu na hian kan boi to lo chu kan tang kai pui hing dom ni chu mirwal chuan kong pui pasari exemption tu na hian min ron pe to a kan BRO te BRTF kan ti thin te NHIDCL te kan ste PWD te kan vai hian forest clearance nei haralu to ka wangin kan boi vekani chumian ya tan chuan he dan mang tang kai hian hei helai hi linear project ka min puan saru kan zuktia tunen kong pui pasari min ron puan sak to a kan tho huai ni tayan na kan thok thei to do na ni chu chuan ya kan ta na tang kai em ani zok ti hi kan fiat angaya chuan gas le oil pipeline tuna hianin ICCL company ten Tripura tangin anon lai chowa Mizoram anon lut to thui tak pipeline pui khan alo lut dona aizola alo lut tanga chumi huna chuan gas cylinder hi kan pu du don to lo ni
mà ni ina tui connection kan ne yang hian gas connection kan ne nga meter in wanga kan her hong mai don ani ten tuna cylinder manga kan man ai hian atlom dai zok don aman bo suwan chuan khulai pipe khu ron thleng vat se kan tia kan sarkar vele khanin an ho tu nuber an dc kha mai chiania ips ve tho ania min ron movata delia ka kalkhan kan soidu na ti randan tur kan ngai tua tin kan rama oil lak chu dan te po kan sia manya prime minister ne kan in mu nun ber khan prime minister min lo ve puya alo soi chu kan ema zokin kalom khop maya kilai in gas pipeline akian forest clearance vel in nei harlu tuka duain na kia chaklawin ka ria mi puina zaran zo har don tlat mai lo bo suite atia no thialo siama min pe nge nge ni ti chuan kan han ti ngat atuna hian prime minister office me wina ngai poimo wang khan na po kal chakta sota ron thleng thoi se kan du heta kan muan na chan chu eng dang ne lo clearance bok ani thil kan ti du reng khan poisa choi trok te angaya min pek poi kan choi trok thoma poisa po a hek shrim ani tin power transmission line hi electric line kan han po chuanin va alongaya thingina hol phak lo alongaya forest kan ti chetru mai ni chumi pumpel nan chuanin drone mangin in ti teang kan tia drone mangin a cable hi ti khanin thlopuya so ladeva abana anwa bata ain kar zong kha alo toi ta po maren ta wang kana chuka chom ta lowa thingki angai ta lo boka ma se apoi thage me mani drone manga khatiang ti kha ti sen po ni lova chu wang chuanin kan transmission line reng a chon clearance kan lak le vek angai ta a huna kan mu lo chuan poisa kan mang theilowa ko lama min song son tu ten in na muang lutuk kan withdraw le mai don anon ti sek ve to boxia khang kan har sat nani chung te po chu alozia omna turin he amendment act siam ani ten indo te thleng lo nei phei chuan khang amazon na ruang am zong kha kong pui te khatiang zong kha a chhor tu tur kai ma ni kan ni kan chhor don ani indo te lo thleng tak ani ro chuanin he dan lo hian lo thu kan nei chuang lo emergency an puanga an du ti don tho danglam na om chuang lo chung te po chu hria ila ten social tu ten an social le pakha chu rare art chung chang hi ni rare art chu enge kan ti chuan leilung house sakna ei vaivut ang deu balu ang deu ta khan mineral aoma rare art hi mineral ania som pasari aoma chung singa thren khat hi om ve tura an ngai ni abik takin barmalam nai a khian alo om ve ta khlau chuan intana thadone maya antia isoi tlangang miang kan tia a ministry of mines nen August ni somni pariata khan meeting kan neya kan soi honi chuan a maron la chak thei ulangin explore wat ilangin kan tia keima ni sok interest ani chuba kan la thleng lo ra voi khat meeting kan ne chu jong chu ni rare art kan ram leilung house an thral min ti le man mo to ni thral lamani lo kan thral don bok thek lo an ron zonga license fee an choinga kan sumalu tang tin mimal ram te lo ni chuan compensate an peang chu tingatin an la don lo reng ti ta kha khiat tur ani hey oil exploration a po hianin an la lo cham chung hian hetia license fee an choi ringot thi an va en na an va ver na a hian an lo cham poin an choi tho thowa vai bel se som thum pariat point paruk patni nona hianin license fee kan dong to ni kan ram sum nar ani chu tiang te chu ania ten chu baka 7 schedule state list entry som ni le pathum na kha eni langin puria ta point soi kha regulation of mines and mineral development ani hemin waya hian khang ang tiaw vai vutte leinwai hausang na kha central ne na trangtlangin thui tak state hian thunei na kan neya chu state list entry som ni pathuma hian ain ziak vek phei bo don chuang lo hei kan ta ni kan thunei na ni chu wang chuan dan po tu na hin kan siam to a mineral exploration trust rules 2025 kan dong der to ni chu dan mang chuan tu point
khang rare art kha ronjong selang he kan dan siam no hian na an thok do na min ti sedon ani lo kan hlok na tur zok ani ti hi kan riat angai lo nga lu tuk hi apoi thin ani ten he amendment hian state sarkar thu nei na ati sang ta ni ama kan thu nei nei kan han nei lo khop maya adil tu ngen tu kha kan ni maya to na chuan state la uti zong song he amendment act hianin thu nei na sang zok min peta a kan ram chunga exemption chunga khan tu point thil ron ti don selang state sarkar ronin ti vek ani chu tu na hianin min ron lovin thil an ti don chuang lova min ron anga a hei hi chu itilo tang hei chu thak an ti lowe kan ti chuan min ti lui karing lem lo central sarkar kan ngai sual lu tuk ani lo tu na po hianin thil kan an soitlan reng hianin heti zok hian mole kan ti chu an ti ve mai aponga taka heta min ron from borbora kan chian tura ron ti hi kan ring tur ani lo khatiang an ni lo hei chu kan that na tur zo ka kan zawaya that na tura ruaman ani ti hi kan riat angaya mania prime minister local trumaka thu saya pokhan enge ka soika cooperative federalism ka soini cooperative federalism chu enge ni mani omna thewa thu nei na kan nei theu inza tona tlan na ni in obbe na lam ni lovin katianga nang mani huna ke kam huna tiang deu khan chutianga cooperation thatak nei sia federalism kan kalzel atul thu le lom thu te ka soini kha chu ania wangin heng te po hi thil hlom tak ani ran lo kan in soilo lutuk ma tuna hian state thu nei na alo san tang na chu principal approval kan pe thei tatlat mai hi ni principal approval kan pek to chuan na kan tran thei mai ni chu wang chuanin he lai va deal kol khan to lovin engaya poimo project poimo kan lo nei chuan keimani sarkar hian principal approval kan lo pelok thei to na kan tran thei ani ti kha ria ilangin ten khoi po ni se kong ani mo a eng po ni sengin oil light chu ani mo mineral rare earth ani mo khata khan license fee and soya an lo ti chuan royalty and soy dona tuna te han oil te han mu wat se royalty tam tak lo lu dona kan hak le lani kan ta na thatur vek ani ti chuan kharam kha Mizoram sarkar dan nuaya compensation an pedon ani kan va pedon ani lo kan shal ani lo ram nei to chu kan ni reng don compensation min peang mimal ani pon compensation an peang chu po chu central act nuaya compensate hin pedon ani alle tin a hlok ani khaka central hian ram nei tu ta hi aduat ema aveng him na sa kaini Mizoram dana chuan iram lakhalo accord tela noi som ni sai noi som che kan peng che ram luina naman central chuan noi som dang pek bel tur aril ru nat na thoi dam nan anti solution matan solei changai aril ru thoi dam ngai kha arama khan kum tamalo om to amu manga tela cheng zui zel dona aril ru na don ni kha thoi tel tur aram lu na le zel ki amu tel tur ni ron tiani chumin noya chuan ram kan lo mamoni point compensate min pe anga tin aram kha kan pedon lova aram nei tu kan lani renganga lease in kan pedona samrai fulte poram kan pe a anta anilo Mizoram sarkar ta ani lease in kan pe mai ni an mangho ani then oi model le chu Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 hi oma ei FRA kan timaya toizong in Forest Rights Act kan timaya hi kan soilai dua hei dan thalut tuk mai ni Congress sarkarin kumsang nile pakwa khan imang veang tin Mizoram manturin anlo adoptani sang ni som pakwa khan engati terenga ni MNFin he dan hi kan du loventia an repeal lai mai ni kan social na sa he dan eng han du lo ngot mai hi enge ni forest tribal cheng te hum hal na dan ni sia adu ngoi turber kan ni sia enga tinga in nol kan in tia nakina kan sarkar ni suan kan tinung le ang kan tia ti chuanin nikum zone ni som pariata khan kan tinung le ni he dani FRA hi kan mangle ta ni
chu FRA nuaya chuan an kal ulan isten ka seng khan forest chunga khuat te tam to a leilet te tam to a field te po ma sikul te po ma biak in te po ma huana oma kha khani vek to chu scheduled tribe ani chuan tribal ani chuan hei an ramani ti fin fian na tur khan LSC pi pata ti vel ngot khani lo lungphun lui po pom theni an teni ta hian an lo cheng to thin an pi pu atangin helai an ramani ti fian na lungphun lui te khomun lui te than mual te lungdo te lui ming te tlang ming te Peter thon thu thlengin pom theni an teni chu te khop chuan he dan hian tribal te min hum halani chu MNF khan nok sakan ti an pai ni chumale Congress in tran tian la luta kainin tra kan te kan la lut le ni heng te hi min ven tata ni kaini tribal te hi tuna amendment act kan du lo anga an soi hian aron hum him thlap ani hi he tuna amendment act nuaya hemi exemption kan han tiang chi forest clearance and pek don reng in forest rights act akhoi poem he dan hi azomem ti hi sian ngei tur na ti en sia kwa vani so wang chuan in abikin India dang dan pia a any tribal te chu forest sung changa hian hum him na dan bill kan la nei le a chu aron khoi poi mai ni lovin aron ti chak ta sota he amendment akhian he hi poi sak tur hemi kalzong hian eng ma ti lo tur ati mia mai ni chong te chu thani lom ni ten kan nam hian himna kan neya himna kan nam himna hi chinga kan nei ni pakhanna chuan Bengal Eastern Frontier Regulation sangkajre samsari pathum hi British House yam khania Government of India sangkajkwa somthum panga khan adapta India allow independent khan adaptation of laws 1950 mangin adapt chawli Mizoram State kan ni khan Mizoram State Act section somlile pathum nakha en ulang continuance of existing laws and their adaptations tiania Mizoram State kan ni khan kan State Act section somlile pathum na khan he dan hi manchun zomzel turin achuang kal ani kan la nei ni chudan chu enge ni chudana para pasarina chuani he Mizoram a hian aram nei tu ni lo chuan ram eng ma nei thiang lawang to acquire any interest in land or the product of land tiani ram hausakna leilunga tanga thil lok na lo chuak ang chi reng kha Mizoram khwale tuidik tak tribal te ni lo chuan an nei thei lawang atia hi kan la nei reng this one state sarkarin thalna apek chuan apet hianga apek lo ti tan chuna theilo antia duna kanin muniwai in minrondon sengin tam takin sal chak ngoi mai la kan sal thiang lo ra theilo state sarkarin phalna min peni lo chun Assam rifle te poi state sarkarin phalna kan peni post office te poi phalna kan peni Laya Bank State Bank kan ti te poi phalna kan peni nan tribal ve kan ni Congress Bhavan po manan tribal ania phalna kan peni khakhania kan ram ta na mamo chuan phalna kan pe mai list in amar chu aram nei tu kan ni he BEFR 1873 hian min hum tlat he min wai a hian in a line permit po kan la issue rengani vai dan kan ti kha hei kan nei ani chu wang chuan in Keimani Land Revenue Act kan nei ya he min wai a zel hian tuna po mania airport chungchang itanagar kan soipoin Aramco hoya po airport kan siam don in ram hisu state sarkar na thlonin min pezel ramman min deal hisu inti dikloni min tia thlonin kan peveng chu amar chu kan state dan noya list in neyang thlonin kan peng chu amar chu kan sen so to ko min rule turani vena katia chu kan ju bin bial dan ne kha pa khatani phot apanina chuan state list book entry som parian nakha en ilangin India Constitution ka heti hian en zia kani
puriata khan asoisfia land, that is to say, right in or over land, land tenure sa tiya sa phejelta, in or over land, ramch leilung sunga le anuaya, sumi tunay na chu 7th schedule state list entry som pariat na yan min peni ala omren hay lautura omlo hey lai kan himzia soi du lofa in soi thai vak vak ringot hi anilom heng tahi ala omren about chuang lo then adang le chuan state list entry som ni pathum mineral leilung hausang na chungchang ni sina ka soito kami noi khandan po kan siam thap katika chu kan nei bok then forest rights act ni sina ka soi ka kan nei bok chung jong song pia lama chuan article 371G kan la nei le tani 371G a hian mizo zinga chuan 371G lo chua dan kayai khichang tur tu manom lo hemi chungcha hian pulal deng le home minister in kara hoi thum ka palai ni a chin chuakin ka revek 371G ownership of land transfer and ownership of land ti te pohi at rule of he antiani home ministry kan at rule of he in nei ring salom antia ti china ka sei ho kha in ta sa ni he jalan khirangai lo antia ma se punen an achai moinan and decorative atang kan du ti ni tiang chuan 371C ownership and transfer of land ti in ziak miak lo ma se ma dang lam on lo re thil om to sa aron soi chong ve mai ni kan memorandum of settlement a hian trul lo ka lu kan nei nwal high court an nei ang ti te India constitution in an nei ang min ti sa dai to a ziak kher khangai lo university an nei ang ti te po ziak kher ngai lo om ve kani ma se kan emene fry to te khan ro pui tak anga minan siaran ngai thei tor khan a chei moina nan dua a het chong hlei ne in je sakroan te an siak mai ni so wa 371G ngor a hian kan va him ta bi ka kan him thar ta thut ani lova thil om to sa aron soi nona om mia lo ma se khalai provision lai te bi ka khachu kan him ngai kan him reng so wangin he amendment hianin kan rama kan him na te aron nem het zong ka atiboy mia lo ti hi kan riat angai so ti chungchuan mania khan joint civil society te hoi hotin nulo entir na te kha an oma khata khan an ming chu soi lo taila CESJ ai o tu soi tu khan kan thalai te mel alang lo kha kan thalai te dim zong de khanin tu a han soya kan thalai te kan ti genji kan ti ho hian trul an ti lo ni kha thil kha na ten dua development an dua anjina miram kong thajia te miram ina infrastructure an nei thajia te an mu vek to kan thalai te roll out chumia ta na ol samna min petu da na ni ti hian ria kan thalai tan kalve do lo ni mai ni lo dem ngot tur ani lo ten Mizoram first President Khan article 371 sia hian kan lo in ngak palange ei sarkar lai pu hian do huna atidang lam thei atia ei thudik takani India sarkar hian majority ni phachuan constitution an amend thianga 370 Jammu and Kashmir special provision pon pai dai mai kha chuwang chuan heng hi tuna kan himna chinga ka soete kha atidang lam thei tu central sarkar ni den he kan vai dan na dan kan han ti te po hi reasonable restriction a om to ka man tura min pe kani apong apuin mangila min pai dai sak the ni chuwang chuan a central nok zong le do zong ringot a thil soi soi te po hi a thalova tuna hian kan ta na chep tur khop hian eng ma anron ti po ani chuang lova khamian ya wang khan clear kar ru te tak te mai puwa hetia engemol he ka kanin soi thaya central ko sual ta minon assimilate chak lo angzong te kan ti chiam hi adik lova heng himna kan nei te hi moi nai takin mangila mania po vai kan not swak don ka tia prime minister ka khila home minister ka khila kan governor ka khila a thalo man ti mai kha khani mai lom
an tam lu tuk to kan not chuak don ka tia ka hril lok chu nia ka tia home secretary po ka hril ani DIB po ka hril ani chuan national security advisor po ka hril ani har sana kan nei lo chu thilom zia hi ani zok ta ka wangin henga hianin katia paisak thei kan ni ti anon soi zau kha thudik ani a chuan chuan kan nei ang hi lut ila ani nang turyan mang ila central mittimim zong le an pai chak om zok zong te hian tilem lovila hek tu te kan nga vai dan na dan nei ta ki pai hun to ti te hian kong zo te lui mai se india ram zir lai te hian in akhir khopang chuan chuanin hetia om le hi a thabera a provoke zong a chou zong boina siam zong re ru hi kan put lo a tha dik chia chuan infrastructure hian india ram aniam ber kan ni engwange kan ni ti chuan kumsom ni kan boi mia wa kami chung khan mi ten local sawa engma kan ti ve theilowa school education kan tlak niam pa ema school te chokal theien tia champhai te posium high school hang kal ram emene kho vinan on hal mai ni chuan chuan kumsom ni chung khan in lekha po kan zir tha theilo to na ram boi alo re to chak takin mi ten nunga om hian in ve tak ten in lepel tiang ti ri ru puin ma kan la ani chuan chuan emi konga hianin kan ram ta na thalo tur le hlaum tur chu ZPM party le a sarkar na chel tu de anti hau lawang te hi ringa mangu kan ta na thalo tur ani phot chuan kan in thrilang dikchen ram ta ni engzat nge kan lo pen to enge sacrifice kan lo siam to kan ram tan hian elaya tilhoi hotu te kan ram tan hian eng sacrifice nge an siam ve to le an kuta he kan ram hi hima kan rin kan ho tu te kuta hian kan ram tan chuan eng po chan ngam te thin to te kan ni ke ni hi chuan chuan kan ta na poi tur hi kan ho tu te nan ti hau lowang ti ring ila ten kumnga chung Mizoram rural turin pathian le mi puiten minda ani rural hi chu kan nani tha kan tiang in ro kan rel veang rel pui vak kan ngai lo party dang ro rela te NGO ro rela te kan enroll ve ngai re lo ke ni po an mani ma khwa ania an mani parvivania kan va enroll lo chuan chuan mi puin ro rel turin min thang thlinga ro rel lai MLA somni pasari ten mi pui ai kan wa chu mi ten tha kan ti hi chu kan ti don ani mai ni lo soi tu rom lo helai hianin tin kan ram ta na thai chuan tran rol ram tha kan ram ta na thatur thlenga kan han kheu kan han khewa soi chiat dan ring mai engkim mai angai to vek rigon mai chu apoi katia kan ram tan ani chuan tran rol thei chin te po kan nei tur ani hetia keimani kan in bei chuan kan chak thei ngai lowang kan za om ngai lowang ti hi kan riat angaya pathian hlau si lo lau tur dang em mai ni reng hi a thalova lau tur chu pakhat chau om chu pathian ani pathian hi kan party le kan sarkarin kan lau chung chuan kan kal sual ngai lowang kalome aro puin angai nom hle mai aram hmangai na thin lunga tanga chuak thu hi aram ve tu te tang chuan thungai nom ber ania nima sila ave ve vak lo tu te tan chuan nin oma achang bok thin ani chief minister pudoma hian trol alona sem ema nima sila chuti chung chuan chel takin rilrufim tak puchungin ramtana thania ashiatangin huaisen takin ke apen thin ani ti achiang hle ole khati zong kha tun chumatana video kanon ti chu thei chu alo ni le ta thlir tu le ngai thatu zong ten khong itakin comment section lama kan hmudan le kan ngai dan te milo talan sakle clear tur chewin in khong ina karon ngen tak mewani like comment share te tin milo subscribe lo point milo subscribe theu turin in khong ina karon ngen tak meu ani ye